Hayi benginabo mfethu benginabo. Ubathola kanjalo Yo, hey bamnandi onhliziyo. Yo, hey yazi onhliziyo bangenze ngabuka ukuthi abantu besifazane kuqiniswe makuthiwa abaningi kunathi. Baningi kakhulu. Baqinisile mfethu ngibuye le yanto sengaphakathi ejele. Onhliziyo mfethu kahle kahle igama esonhliziyo. Wathi nguphi lisuka phi? Lisuka ephepheni. Khona iphepha kanje wakuthiwa ilanga yini. Liveze iphathi wakuthiwa izinhliziyo ezibhlungu. Uthi uyafunda ngiwusisi ngwasenquthu ngicela ukuhlonisa lo bhuti wasendaweni yokuthi ngihlala endaweni yokuthi endaweni yokuthi understand. Those days amafoni ejele ngabibikho. Sambe sithathe lezo inamba thina. Ngithi emakithi siyathengela ama-phone card well call. Sithathe lezo inamba thina ngithi umuntu usoyibhala yonke into yakhe sesiyofona ke ocingweni alibambe kunjani sisi awu right angazi bese ade ngifunda iphepha la ngabona ukuthi awu udinga umuntu oneminyaka emingaka kwasha omunyaza abhala ngiyaxoliswa kwabasemajele ngiyaxolisa kongasebenzi nosejele omunye abhala angakubhali nje yabo. So iqala lapho kwindaba yenhliziyo ukuthi babethi igama lesihleko inhliziyo ezibhlungu kwathi hayi ukuthi kwakubhala nama-outside ebhala kumjida ngicela ukuhlanganiswa nentombazane ena-25 or ena-30 mina ngina-35 kanjalo yabo. So lase liqhubeka igama uthi inhliziyo kahle igama ethi inhliziyo lisuka eWestville eMedium Bay lase liyatrenda-ke zonke iy'ndawo. So ngokuba khona kwamafoni-ke so la gama lokuthi inhliziyo so lento benzeka kanjani beyiqomana nazo izwa intadi yenzeka and nazo zingozi bezithi thothi isingiqomile yangiqoma enye mhlawumbe isiqome esi2 into ebesenza siyincinci uthothi nginenhliziyo mhlawumbe ezo4 yabo kwenzeke iqondane verse 10 zo4 hey sekusuka umsinde verse 10 amantombazane uyazi ayalo bangwe isiboshwa yabo. Thothi nje awakafiki wena because umuntu abantu abazokubheka bangena kuqala kunawo yabo. Uthothi wena ubizwa vele sebelwini kuthiwa ulando sekuthokoza lami isithembu sakho yabo. Yini le osukuyisho kulezi ingane yenza sekuthanda emfethu iboshwa we keep lot of promises. We promise it's not no limb lanto ungathi siyamela iclass because thina umuntu simfonela manje now and then ekseni uvuswa yithina how are you good morning kulali kahle lento esineshow ukuthi amashini ngaphandle wayenza thina siyayizisisa umuntu azizwe available ukuthi nje there's someone naye umngamvusa ngekuseni yabo ezwe ukuthi ayikho into engenzekanga yabo kodwa ekseni nje mama ulale kahle right okay even bese span umfonele bese kuyilunch akutshele bese kuyilunch umdonse ngelunch right yabo lonto mawuna angithi siyadayisa ngaphakathi ama drugs nani thothi uzothenga ngevoucher ungineze ivoucher mina nomuntu aweminyaka engimniyaza le voucher uyishintsha yabo mehlambe nginayo imali encane ngithi hayi baby naye voucher eka100 awuthenga ilunch yabo lo muntu uyabuthe sibona siboshiwe esengifakela ilunch yabo umfane ngisho airtime and vele uyamlula ukuthi asondele omunye uthi umtshela no babe anginalutho mina kanje ngiyiboshele but anganginikeza nje kwamanje uthanda ukuthi ngiyabuya isikhathi sokuthi ngiboshwe ku 1 2 3 4 5 you understand kahle ugoqa nje mfethu ikhe elective TLC ayisinayo nakhona asinayo ngoba sithanda siphoqwa isimo asenze lutho phela so inhliziyo it's all about yona yabo. Mina yabo nje manje ngibahleli kanje iboshwe sisembhedeni zibhizi yaphepha imama liyasebenza buye liyefonini because khona indaba etshazo lezimnandi yabo asikhohlwe ibirthday asikhohle ukubuza ingane yakho uthi right yini even kini sifuna nje yonke into ihamba ngendlela thina we make sure ukuthi sikwenza ufile comfort uzizwe na ukuthi hey lento engiyenzayo i-right and imnandi yabo lonto. So umuntu osiphathele uyayibona naye asikhohlwa yilutho even usuku olinganakwa kakhulu thina silenza libe very valuable even esefike ezokubheka ukunikeza that kind of love le obona ukuthi ekade ngiyidinga lento bese kuba khona labo sisabathi sekadlala kakhulu abantu ngaphandle ayikuthatha nje isiboshwa manje engizoyilungisela sona yabo there are those because yabo nje kakhomko kunosisi abama lapha abakade iboshwa esezophuma
abahlala kuthiwa kuna amabhalintazi ayi-5 olodwa uthi uyaphuma nje approach usisi awufethu njani awathi ngathi ngikubona nje siyakushela in disguise kodwa uyazi wena webhantinti. 2 khona into eyaziwayo kuthiwa ifakwa yiboshwa la ngaphambili ePP ebizwa ngokuthi ama-rough rider yabo, abanye bathi amarovonono, abanye bathi amabhonki, amajalantiya, exactly. So iyathandwa-ke le nto and inhliziyo futhi most of them akube phela iy'ngane ey'no-18, 19, 20. I-most yenhliziyo amasisteri lawa asey'kawutele, asey'khathele ama-nice time, asefuna nayo into abazoyicontrola, sort of, understand, and asefuna le nto le akaze ayithole azwile ngayo because kuyaxoxa phela ngale zinto omajalantiya ukuthi hey amnandi kukuthi nje yonke everything yabo. So yabo nje kumele kubuze efonini mina bengizwa sothi ngikhuluma naye umbuzo nje hawu yazi Siphiwe ngizwa kuthiwa lapho nginokufaka amajalantiya kanje uwafakile wena. Yabo ngithi ngiwafakile yabo mase ngiwafakile yabo athi hawu ave ngifuna ukubona ngithi mina ngizokukhombisa hayi silasini now phakathi nokuthi siwashoot. So nje ngithi wafuna ukwabathi ngithi sithombe manje athi wow nawo ngempela mawuthi omunye athi akanawo imtshela inhliziyo yakhe awufake phela nawe yabo. So it's all about le desire mfethu yokubuyisa mfethu because ngempela ukuyithola itheni ngempetho ngempethu isiyahlukumezeka ngokuthanda. So isize yadecide ukuthi ake ngithatha umuntu okade ayigcina intombi for so long yabo, and bakhona baphuma ngempela babe right ngeke kuqambela manga baqhube babe right mfethu inhliziyo mina ngibili nazo ngeke kuqambele bethu amanga ngithi angibanga nazo because uma wengane yami nje oqala ngamthola ngayo inhliziyo, you understand, sabuya saphusha sanengane yabo. Unfortunately it was not meant to be yabo. So nje mfethu kwenzeka yabo. So yes kona ziyaba khona inhliziyo mfethu and ziyasiza ngoba ziyabhoka mfethu, izona ezivizithanayo, izona ezisipha imali, izona ezenza izinto eziningi yabo, ziyaphilisa yabo lonto ngoba bethu ukhi into oyisebenzela ka-Shoprite uthi ngempela ayinamali kodwa nje yenza sure ukuthi njalo ngenyanga yakufakela lo 200 lo 3 yabo, uyakusiza uyaphefumulisa because ejele ukusebenza ngaphakathi ngisho kuthiwa uyasebenza ejele ucleaners ayikho into eholayo ejele 100 rand usuhola imali enkulu kakhulu yabo, sisuke enkulu kakhulu kahle nje imisebenzi ejele u30 rand 40 rand but into esiyasiyenze or into eyenziwayo versus le excess ngithi ukuthi silihambe sikwazi ukuthi maglisha kahle sikwazi ukuthola izinto zokuthi ngendlela. Mhlambe sorry ngikuphi okunye mhlambe angithi sokuqedile athi ugoqa phela mhlambe ubuhlungu bokuba inyoni ejele, ubuhlungu bokuba inyoni ejele nalokuthi umungena ungayishaya inombolo ekuphi ongayisindisa ngakho ekutheni mhlambe ugcina ungagwazekanga nalokuthi ekuphi lokunye okubuhlungu ubone kwenzeke enyonini ungaphakathi. Yabona mfethu mongayishaya inombolo ejele, yes ubizwa ngenyoni, yes ubizwa umuntu kwababa, yes ubizwa ngempatha futhi it affects kunjalo ngeke uzokushintsha but ukuze ube safe because ijele vele operator inamba ama-gangsterism. So for wena to be on a safe side khona into ekuthiwa ogcwalayo uthi mina ngiyishaya inombolo kodwa anginankinga nokuhlala nama-26 or angidinga ukuhlala nama-28 ogcwalayo mina. Uthi bawungagcwali bakhona abangahlali nabantu abayihlala bonke bangayishaya inombolo, understand, but labo bantu umnikelo vele kodwa mawuthi uhlala nathi shuthi wena njalo vele buye visitheni ukuthi ubuye nani ugwaye imali yonke leyo nto iza kuthini wena ubhekiswa yithini ugwaye wakho mawuthi uqalekile futhi awusitsheli uqalekile ngaphandle mawutshelwe yimithi efethu usho uqalekile kodwa mangakushongo lokho asizwa ngathi uqalekile. Thina sazi ukuthi sibuka ukuyodla manje sikubiza osala ngoba phela uhlali nathi vele la siyazi abantu abagcwalayo bethu bahlala lapha. So biza ukuthi mhlambe niba u6 enigcwalayo sokhipha amaluzi awu3 ebhemsanani lapho yabo, masinensango shukani lapho bakhona ukudla sinishela igawule right noma sibize ngoba phela samagoya thina sibize oyedwa wenu awupheke la upheke endlini ufry into esuyifrayo makuthi inyama emokoliwe, you understand, sinikhathele nathi kube khona ethu kahle
ukuba right ukuthi uvuma ukuthi uphethwe ukuvuma kahle kahle ukuthi la ngiphethwe la ngizozwa ngalabantu hayi ke usuke lapho wemfethu ube nenkinga kodwa if uzo disagree hayi uzoba nayo uzobuye sinerazo nje la ngasekhaya yakavi ngeke ngisho ngegama ngoba isibuyile nayo ngaze ngishaye ibe disagree hayi igcwele ingozi ekhanda behlezi ikhala nje thatha ukuthi iyazi yabo so le ndawo ayihambi ngokwazi kwakho yabo ihamba ngendlela yona eoperatewa ngayo understand so nje mfethu it's one of the places engeke ngithi umuntu kwahlukumeze emhlabeni kodwa lokho hayi kuwes mfethu kuwes kakhulu ukulawulwa enye indoda ukuthi ivuka nini idla nini ihamba nini ichama nini igeza hayibo la kushela ukuthi siba u60 one toilet one shower alingcoli nje yangcola mess toilet yangcola sinane roster yo clean uthi Monday clean about Tuesday clean about Thursday nje kodwa kuya clean because otshele bangena kungcolile ayivulwa leyo nto cala lelo otshele bangena fanele bangena clean it and ijele ibalwa ngo 7 ekseni futhi abantu abaclean afanele baclean ngoba ngo5 futhi uma uzogeza fanele ugeze ngoba ngo2 3 yabo yonke into nje yakona mfethu iphambene noma kutshela yabo even good night wasejele past 2 seku good night akhona amanye amajele mhlawumbe uthi njengakwaNcombe mhlawumbe kuyaye kubalwe ngo past 4 kodwa nakhona still eminyango kusuke kusaeli kakhulu so usangayi drop and ubuye kodwa ejele seku good night lo so ngakhona ngapha ejama ulale wenze everything you want to do